turabashuhuje abateze amatwi ibiganiro bya Jome Sport Focus TV, Jome Sport Update Time Show. Iki gitondo rero twaje kubagezaho ibiri kuvugwa muri siporo cyane. Bibutse uyu munsi ni tariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni byinshi biri kuvugwa cyane, ngira ngo amakuru yacu cyane turi kugaruka ku gikombe cy'isi kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu gihugu cya Canada no mu gihugu cya Mexique. Ngira ngo ni ibihugu bitatu byishyize hamwe byakira igikombe cy'isi. Igikombe cy'isi rero kigeza aharyoshye, aho igikombe cy'isi kimeze neza cyane kiryoshye. Ngira ngo rero hari imikino imwe n'imwe yagiye iba mu rukerera rwa tariki 22 tariki 23 hari indi mikino iteganyijwe cyane. Bibutse muri rusange no gukora subscribe mugakora like kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu. Isaa moya habaga umukino ukomeye cyane, reka dutangire amakuru yacu. Isaa moya habaga umukino ukomeye cyane, ni ikipe ya Argentine yakiraga ikipe ya Austria. Bibutse umukino w'ubushize byari byarangiye ikipe ya Argentine itsinze ikipe ya Algeria ibitego byose 3-0. Murabizi byari byatsinzwe na rutahizamu ukomeye cyane, rutahizamu umwe tuzakumbura umwe isi yagize cyane, nta wundi ni Lionel Messi watsinze ibitego 3. Rero ikipe ya Argentine yazaga gukina na Austria biza kurangira ikipe ya Argentine itsinze Austria ibitego 2 byose 0. Ibitego byatsinzwe na Lionel Messi. Lionel Messi waciye agahigo, akaba yaciye ku Mudage wari ufite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi. Lionel Messi akaba mu gikombe cy'isi yujuje ibitego 14, akaba ari umwe mu bakinnyi b'abanyabigwi bazahora bibukwa mu gikombe cy'isi baciye agahigo gakomeye cyane ko gutsinda ibitego byinshi. So umukino wabaye gusa, hari undi mukino wabaye. Ikipe y'Ubufaransa isaa 7 yazaga gukina n'ikipe ya Iraq. Ikipe y'Ubufaransa nayo ikomeye, ifite atake ikomeye cyane. Tuzabona finali ikomeye cyane, amakipe ari kwigaragaza cyane ahatanaho aho amakipe ari kwigaragaza cyane. Ibitego by'Ubufaransa Ubufaransa bwaje gutsinda ikipe ya Iraq ibitego 3-0. Ibitego bya Kylian Mbappé ku munota wa 14 n'uwa 54 akaba arimo kurya isata burenge Lionel Messi akaba amurusha igitego kimwe. Uri kumva ni match rwose ikomeye. Lionel Messi afite 14, Kylian Mbappé afite 13. Ubwo mu busanzwe nyine Lionel Messi afite ibitego 5, Kylian Mbappé afite ibitego 4. Kylian Mbappé rero yaje gutsinda ku munota wa 14 no mu munota wa 54, aza kuba aterekamo icyagashingura cy'umukiza gutsindwa n'umukinnyi bita Ousmane Dembele, nawe aza kuba aterekamo ku munota wa 66. Bibutse rero izindi match zabaye. Ikipe ya Norvege yazaga gukina n'ikipe ya Senegal. Iyi match none yari iryoshye cyane, match y'akataraboneka. Rero yaje kurangira rero ari ibitego bya Senegal, ibitego 2-3 bya Norvege. Erling Brot Haaland yongera kwigaragaza cyane, aterekamo ibitego 2 ku munota wa 48 n'umunota wa 50 n'umunota wa 48 n'uwa 58 aza kuba yitwara neza. Ikindi kiza gutsindwa n'umukinnyi bita Mayhay Pedersen, yaje kuba aterekamo cyane. Naho ibya Senegal byaje kuba bitsindwa n'umukinnyi bita Sare, yaje kuba aterekamo cyane ku munota wa 53 n'umunota wa 90 bongeje igitego cya kabiri. Senegal itegereje nko kuba yazitegereza ikazazamuka muri best loser. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku zindi nkuru ziri bugende ziba cyane ku zindi match zabaye. Nako nkosore bo gatoya, yindi match yabaye mu rukerera. Ikipe ya Jordani yazaga gukina n'ikipe yo muri Afrika bita Algeria. Rero yaje gutsinda ikipe ya Jordani ibitego 2 byose 0. Ibitego 2 bya Algeria byatsinzwe n'ubuke Ben Bouare, yaje kuba aterekamo cyane. Ikindi giza gutsindwa na Gowiri ku munota wa 82. Naho cya Jordani cyaje gutsindwa na Ali Rashidani, aza kuba aterekamo cyane. Uyu munsi rero by'umwihariko abafana ba Cristiano Ronaldo kabisa muraza kumanuka mu kibuga cyane. Hateganyijwe match zitandukanye abafana ba Cristiano Ronaldo umugoroba ntibacikwe. Isaa 1 n'igice rero Portugal iraza gukina n'ikipe ya Uzbekistan.
mu ikipe ya Portugal harimo umwuka utari mwiza cyane, aho biri kugaragara ko umukinnyi bita Bruno Fernandes na Neves bari kuvuga nabi umusitari wabo Cristiano Ronaldo, bashinjwa kuba batamupasa, ariyo mpamvu Cristiano Ronaldo atari kwitwara neza uyu munsi. Rero reka tuze kureba uko biri bugende, nimba CR7 ari bwongere kutwereka ko ari CR7 kabisa. So umukino uri we cyane isaa 4 ariwe n'undi mukino ukomeye, ikipe y'Ubwongereza iraza gukina na Ghana. Iyo ni match ikomeye cyane dutegereje, nimba Harry Kane ari bukomeze kwitwara neza cyane akaba yatsinda ibitego akitwara neza cyane. Ubwo ni England iri bukine na Ghana, Ubwongereza burakina na Ghana. Indi match iri bube mu rukerera, ikipe ya Panama irakina na Croatia nayo igomba kwitwara neza. Indi match iri busoze cyane isaa 12, ikipe ya Colombia iraza gukina n'ikipe ya Democratic Republic Congo tugiye gupima niba iri bukomeze kwitwara neza cyane. Bibutse bakunzi bacu rero, igikombe cy'isi ndahabaye, ntago muzacikwa, muzagenda mubwirwa ibiri kuba byose mu gikombe cy'isi. Bifurije rero kugira amahoro y'Imana n'umunsi mwiza. Ciao ciao.